Mutongoi TV. Saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Wito wa Mutongoi TV ninawikwatio niwende na kutinda nesa ni wakatano wa matuku miongweli na yemwe mwai ni wakatano mwakani wangilili na miongweli na yemwe ni saunga masaa monza alani masama Afrika ya umiloni wa nguthoche thini wa Vilingi Wa Mauvoo muthenya tukwatianie imwe nginya muthia nyenita Faith Mackenzie wa Mutunga. Tuyambililia ni kana ciana ile iniciobo igwe cibitali ni munene wa Masaku itina wa kwithiwa inaceiwe na inya wacio aitia wodini ya kukwata ciana cibitali ni usu ayekithia ndeto iyo bisa munene olaungamie maundu ma ciana cibitali ni usu ni waweta kana ciiko cia aciai kutia ciana cibitali ni usu itina kutetheka ni cikathiye muno. Kama leo tumeweza kuokoa mtoto mmoja ambaye alikuwa ameachwa hospitali ya Machakos level 5 na kuna mwingine bado anaendelea kupata matibabu. Hata yeye ameachwa huko na mama yake. Na hii mwezi tumepata watoto karibu 10. Wengine wanaachwa kwa vichaka. Mwingine mzazi anaenda tu anamuweka kwa karatasi, anampandisha kwa mti na anamuacha hapo. Hii ni jambo ya kuhuzunisha sana. Tuitiana na ngewa isunikana ekali makisio cha Muthungue na Thange ilasi kibwezi ya umiloni wa Sueni County ya Makueni na ala mailete kuunika kumana na mulati wake yu wa Nthunguni Ivoleni yu nimeulasimika kuthi mwendo mwasa kumandha kigu cha utumia obamwe na cha indosio uni tina wa itangi yela manuma cia kigu kwatuka enenthia su nimaumia witano kwa atongo isio na muno muyumbe wa kilio kiu abikie na kulikila na kumathinikia kwa mituki. Kennedy Mulinge enange wa isu kwa uliku. Enenthi na alama tumia kiucha muradi wa Muthungwe Water Project ila Thange kaunti ya Makueni ni makule serikali ya kaunti izo kumanthe usungi wa mituki tunawitangia kunyeke kiwe alitangili miongole na inya kutembuka kisioni cha Ivoleni. Kwa evinda ya sayu kiucha mulati ukithito kina utethi muno kwa ekalima kisio ki nondo ni choma tumia kunyona kungithi indosio na yume lasimi kuthisa valendasa ama imantha kiwu. Kibuki ni kisavia ndwa ngaliko yotithi nita kina ndwa more than 7 kina ndwa mbewa monza na ngaliko eno kina ndwa mbewa 8 of which to combine andu pyo kitumika na andu tangili 3 na maana 5 alama save wani kibuju na indo na school ila situ isi area sio ndai tunengete kibu na ni moto savia undu mutithi igwe na gwe ni tutumia kibuki kwa kugwa kwa kuthamba kunyithia indo situ ona kutumia muno evinda ya wahuo wa corona ni kwitha twina uwesongia ka kutumia kiwu. Mainena na ndikima Mauvoo enenthi undu umwe na nzama ya ungami wa muradi u ni makule serikali na atongo ikumakota mbau kutangia enenthi maisio ii kukwata kiwu. Kaundi ya Makueni alapenga hapa na shima waitu Jessica na hata MCA waitu kwa kisioki nundu andu ala mangwe kuki masafi wana kuki na andu ingi
bakubia andu maana kana ndwa maana akenda na niti ukulia ethana ona mituki masisi kiu zama ila yongame muradi huu ungua mwene kivile wake Joseph Mutua ni mathana kutungia kwa kwati ula mena guona kutika ni munini na kavinda ni kuma kulia mujumbe wa kiliembunge cha Kibwezi umelono wasua ama kweto kuoko kutungia na ila kweke kiyo immediately ni treat yenza ama immediately na tuomba na yitu ipa tutenda utapia community kana kuma tuamina osama netwetikilana kana eti okulia Welohishas kwisila pala pe county kwisila pala pe mheshimiwa Jessica nikenda matutethezie na itu tanzama nitwetikilana kana maundu asio ne matikika before wakeli ando ne mailo nyakivu mulati o wavingwiwe mwaka wa 2009 ni ulawe minister wa kiwe vindani yu mwandu charity kaluki ngilio ngwatani na World Vision na kwa vinda miaka 10 yunu withito wena uteri muno kwa kalima kisioke na kumana na kwetha ukambani kwithana mathina ma kiwo wito nukuma kola kwa serikali ambe isemeladi ingembinga ingia muthemba o kambani ni kana ene ndima ya kwenda safari ndasa maimandha kiwo. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Twitiana nange waisuni kana serikali nene kwisila kwa mubea wa indo ni kwikwatiwa kutethesia serikali cia county kwikithia kana ni kwethi wa wailu wa leu na kwailia miile ndeto ini kuyanana na munene wa maundu ma indo Bishar Elmi. So now as we speak, BK is serikali kwisila mubeani wa kuendesha indo kana livestock development ni asekana ni kutethesia serikali cia mitiuko kwithio sitena thina wa leu and then we are now ndeto isi na nenyo ni mungami kana director mubeani o Bishar Elmi kabindani kalona atambukita kauntini ya Kitui muthenya wa kutania nzuki kana World Bee Day kwe iyo. As a national government, to ensure that we support the counties in ensuring that there is enhanced food and nutrition security, which is one of the pillars of the Big Four. Elmino na isekana mubia uunu mesima dhina ala amumwema aimi manzuki mesilana ni vamwana usia munini wa uki kukosa umanyi wa uidhio wa nzuki kukosa miela ya kutoa uki na angi maingi. By uniting together, by working together. We are aware the challenges our big bee farmers are facing regarding the low production, the low quality product, inadequate knowledge, and the cost of production, especially the tools and equipment. And the way we are addressing this issue is through policies and regulations. Mungami unu asakana be muswada wembungeni wa kuendesha indo kana livestock development obala waweta kana kwa ilia uimi wa nzuki ona kuku yonzini. The Langstroth, that was an innovation of At the moment we have came up with the livestock development policy, which is currently in the August House to be deliberated very soon. And this, in the development, in the livestock bill, we have a big chunk of a component in beekeeping, where we intend to have earmark on number of initiatives that include bee colony multiplication and genetic resource conservation initiatives, which are aimed at reversing the worrying trend of bee population decline observed in our country. We are also developing in that same bill, it talks about the honey residue monitoring plan to ensure honey traceability and quality assurance, which is a prerequisite for export market access. Mubia uingire wa sekana no sikwata kuoko biashara cia kimwene kana private sectors ile ikuwa ni wendi wa kuambisa kana kuendesha uimi wa nzuki. family is Kuma musini wa Kitui ngo ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi.
We musiaisia witu ni withia wa wisi kana nzanzo ni kindu cha bata kwa mwana waku. Yu serikali wa kaunti ya Mombasa ni kati wa kaunti 13 ila ibaniwe kukwata nzanzo ya siana ila si ithio wa ukuwa miaka 5 ya kwisiania na wa konza wa polio. Walanio wa kuambiwa kwa nzanzo isu ku kaunti ya Mombasa no kuambiwa kisioni cha Likoni. Angelina Muse enange waisu kwa uliku. Today we are here to officially launch the mass vaccination of children below 5 years. This is an activity that has come about as a result of the surveillance, daily surveillance, the routine surveillance activities that we do at the county. Normally our surveillance team go to the outlets of our sewer lines to collect samples from the sewer lines at the outlets very early in the morning by 6 a.m. So during one of these exercises, we managed to pick a strain of polio, because normally we collect the sample and send to Nairobi for testing. We picked a strain of polio, which was analyzed, and we picked a similar strain. A similar strain was tracked to Garissa and Somali. So if you look at the case definition of specific diseases, especially the surveillance diseases, when you get one case, it's normally an outbreak. So the county government, in conjunction with Ministry of Health, embarked on the exercise of protecting our children below 5 years and not wait for an outbreak of the disease, because from the sewer line we cannot specifically track and say this waste came from the specific household or an hotel. You know, Vita Island has several hotels. So we embarked on the exercise of vaccinating all children below 5 years within the county. So it's going to be done twice. We have round 1 and round 2. So during this exercise, we're going to have our healthcare workers going door to door. Naende ngewaisu niwe kututwa uthiumoni wandachika nini naende nienda nabo kuthuthia we musei kana mundu wonde withanda so ya mwana ula withio wa miaka 5 osa itambia ya kutwa mwana waku abikie na kusanzwa nzanzo isuni kunengano kisioni chenyu na muno masibitalini ama nini ma sub county isio imwe ni kwithiwa alame utonya na nzanzo isu maobisasu masilikali maibika misini kwa wikithia mwana waku ni wabikia na kusanzwa ni kana kwisiania na uo wa konzia wa polio. Itina wandachika mudho nitusiokethetie. Moto inombete cia simwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake teve mutsinga wa ula no cie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no cie bagwa mitango ndipite yu niota ina bathi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa nyanya imwe katini nokaseo kukamwika katini nokaseo tia kwenu nawona waitembulu ni matwana akamba ni matwana na mutwana wa mukamba we bawilio mwana kene we ania ni watu ekandele azawi kitwate mundu takuyu ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele tuimino kililia to bikino jito yake dito twaisi kidhito ni musema ukweli musema kweli na nkulia ingepea ndui mekwate thasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukwilila utweke niwe na wele ona kindu kilwesi na ndo akiona na meza aniaende ingeiwa inge atu ende eza iwise we kaundu mwe ambowe kandu kando inga notiwa yange wana Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbele kanywa nonge
kila wa kwambelelia nginya wa katano va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatilo kila wa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Baya jitembeza izoitaje ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Ni na udhocha ingi tutambanie imwe kwithiwa na mamutha ma mwanya ti kuonania ndutonya kwithukumia au meli kuma wote ni kaunti ya Makueni na ala methiawa na thina wa mau ni methitwe maitwa isia biashara wa kutuma na kuseuvya iatu Otondo Caleb Chalo ukutuelesianikana au Measu Ignatius Ndolo na Urbanus Kioko ni maumia witano kwa serikali ikolwe ni andu ala mekala na mamutha me mwanya. Ndaenda machungwa wana maembe uwe unondo nezetio kuema ndio ndo ratu ina disability mabinda maingi twasia tutumeada wa with a independent ninge wa ya Kioko na Ndolo alamethwa na mavata me mwana indi kwitha mena mavata me mwana kuitona masi ya kukwata kimoto cho cha kila muthenya etha weyewe kanisani niwese ngewa ya Petelo na Yohana alama alikae kaluni na vaumu amoni vetha mundu wavoya utethio na ola waena mamutha maonzu twekane na Biblia wilika malevane outfitters kwa mutumia omwe vundi kolo wangwa wesekanie ta John Waita mwamone kake twithiana na ngumba uyile indi nacio ni Kioko na Ndolo ni vundi wa iatu ba wote na uona mbizi 01 ba wote obaune di bandu bange nathi ni we awithirwa ndetheti mono githa ni wone ithite ntia na ni vundi wa iatu we awona mbesie mwaka wangilile na imwe ni ugo ndema mbala nguthukumia ninogie kwithana na vundi wangwa bandu bagirwa mali bani outfitters chavata kumana vala vengumba wile nekana o yu kwanza we Kioko ena kiwandu na kana kake nekamini skulu kilasi cha 8 ndavoya mundu timba la moko ni wone ithite ntia ewo tupeka kwa musie no katumaneka maundu maingi so ni we musio kwa adwala masuani aga kida nimekuona ta mawya mata matewe ni mawya nundu the issue is kwata mbesa na kwitho yi support idia ndo la twina disability mabinda maingi twasia tutumeada wa kwitha tu independent tuimanisha kana tu kwa na tuitengemea ndini wa maisha so ni we ulandu me akwitengemea na nini tengemete maundu maingi ni kibandwa maundu ala mekirwe na ndo alangi nini kite ona thandi kite to level ila mabikite lakini wako kila ni kite nini kite so ni we musio twekane na Kioko Ndolo athukuma ava akaandika andu akamaiva mbesa makamwemea munda akagetha masungwa akata akakwata ilovia ndo ndio kwika uwemi mundani na uwemi kuma okendo kila mwaka kana kila season ya masungwa makomo kendo ndio masungwa wana maembe uwe ndo ndio kuema makabalwa edhani ngubanda muti ngatenga mundu agenza ima na ngalo muti omunenga akabanda na ndemoyo timingi tota miongo 5 kwa mwaka ro kwa rambe zisiana kwa mwaka na kwa tota twasike season ndio yenda season otanglimbo indi mena wito umwe valave serikali ilando nakwazia kwena na undu kaunti itengamia na yawe honi ndo nakwazia tita makuna 100% nundu kwa mwe matona wiosiwa
baba ofisini, lakini bado memabikia kwa serikali ya kaunti hizi akaunti ndo nakwazia hili kandi ni muno kusisi andwala mena barona kuruhusiwa maofisi makamoza makameke hapo mbodonge serikali mubea either the national government na county government nundua rehabilitation centers na vocational centers ila market mena intention ya kuwete skills thine wandu nundu it's only through skills nebo to umisi skill you bandu beto ama kuwa ni vocational training center nebo to umisi skill so ke ukwa ni tutala the government muno but ma biashara asonde si dana ma problem na sana kwa la mena disability kwa muno kula kwa uthukumia bila for example wandu wengine to uthukumia kutake vitu na serikali ni aidha kuikia embassies muno thine wa kuseti kundu aso kundu specific kwa na sana kwa andu ala mena disability indi kwake mutumia uyu wetawa Waita na ula wa manengie vandu vava utumia nonga iwaila mwathima na tuyosa isomo aumeama kwa banja mokie 01 ngilile nemwe na ila mokie mangulia kando no manenga utedio makathukumia memanda wanu bothukumia mekuile ya chino ita na jubetha awe anuno makani makuie meyo ni matungie na kwa chandi maumali ya ingi lakini ndo ndio na hata moyo nondo nene wie na kitwa na ile kwashia kwa onde alam meutembea ko na meudima itia mautethio mena vinya na mena mamudha monde nimo ile kosa mfano wa andutaya kuma wote kaunti ya Makueni. Mutongo TV ni Caleb Chalo wa Mutunga. Naindi musiaisia mwendwa ni muvea wi mwanya nundu wa kutua kusakua kuendania na kwa dhini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa monza indi masama iya wiyo saa 1:30 na saa 3:30 withiwa nake Stephen Mwema aikunengelelia Mauvoo otondi methwa matubikite ba mesani itu ya Mauvoo. Nyenito Faith Mackenzie wa Mutunga ni kwendea lanji ya kwaila tindanesa.